Ton negasni i nagalenga nuclear border dispute redressal forum HPDRF dalam begini gi parlok gi Saint Manbe ke nuclear women welfare and development organization kamjuk le o ya movement gua yalam uniu he hermai semayang ka movement for change dap ide kejing siau khia lene penrem juri le ya ga jingkam jubor yang chief minister yang gejala Assam Himanta Biswa Sarma hai por woman ga Assam Legislative Assembly session ga kharle tarik yang nu benai udah dep hai to wa jingkeli ka wakili the view MLA nay tay na po karbi anglong bida sing ingling keli ong wa kechnong mukro hap ka spo Meghalaya ne hap ka spo Assam te uniu chief minister of Assam klem da perkhat sani bha da klam ho khmat ka dorbar yang jela Assam da ong wa kamukro da hap bai ko chopo gejala Assam te ni klam yang mani wa penmong le ne wa kta bha ne bha am to klam mu chala chekim le ne chekiwan ki thau wa da klam bai o chisundon hapo assembly ti wani wa da klam po assembly da man i man official bha hagaju ko por le da man IWM ki records ko biang te ne bha ite ne kaliang yung i penrem juri ini ikam ye bor yang o ne bha itip i wa chispa anga chispa ka chnong mukro hi da happai ko hapo opur usam yang gejala Meghalaya te klem da kedau ye gite ki notification ki wa mi haka 1957 haka 1958 kam te ter la dia pagi kat kam ka notification ko mi haka snap jejar kendes pa san pawi la da pai tangkam gande le wa ka chnong mukro dang hap ko cepo upurusam yang berjalan Meghalaya cepo ka United Khasi je Hills Hetipor kecwa wo yo ega jalan Meghalaya neba kajing kedau haga jing ito wa ka blok 1 sedang neduk ni ta na po blok 2 di points yang ka kam ka notification kale April ka tendes pa san hawi to nai ta na jing ka hulu kamu tuit kawa chenam hat haumi kawa meni naite ha seti opposite tak part village hakini ki part ki benta ki wm haga chenam mukrowan da kedau hai thawumi kawa krmi source of umi river thawi tenaite na source of umi river chisendon chawa mentang tera dapat meni kini ki thau I thawumi kini kawa krmi kat kamar kedau ha ganiga notification peniwa dang jengai ha ko national mukro tangkat itu ithaw em ketuga forest ticket lem puto nang jengai ba nei tu ithaw em ketuga forest ticket woman ini thaw da mention ha ka khale April ka thendis pa san hui ithaw om source of krmi river nei ba ite wa ga chnom mukro chispa totally da hap pai ko chepo urusam yung ka jalan Meghalaya nei ba ite ini kam yang oto ikam yo krem ngrim hagaju ko por le ikam wa wanra e gijing kurma khamtam hagini ki thaw go dang em perdi gijing e jiapur karu chief minister to perkhat chomnia bhau hachwa wo klam te bhachi pun omu kemukro da hap ko sipo Meghalaya tangwa ya ka blok wan dang em ko ha perdi gijing ye klam ye pembaik put lada klam kai ni kentin kamu tuwiu pediang hagaju ko por mo ri wan ra chung sung chung san hagini ki thaw go nang man sensitive ha tedewa kam ogam ni hakmat yung dorbar yung gejala Assam kemud wagini ki karbi dan yo bor chuki wa ule ki wan ki kam di wa man percaya ka hok long buru man bru ye kita gi pardok persnam wi ki wm cerita cha po blok wani thaw dang duk ye penbai te nei bhai te na kaleng yung ihi kam ki arleken hun ko dep ong na itu percaya juri di gijing klam ke yo ta ka cukup por le wa dagen tu ya ka state government ke yo i
wa uchim kia go yeni untuk duga iklam di HK Press Media handrai wo e de jing thok bo biang chau chief minister yang Assam hake cukup por le chau chief secretary go jala Assam wa ini kentin iu kelam yang man i wo peklah te wo penting kena le gemut wa gemukro hi hapo upu usam purai mo jala mekalia kat wa ke blok wan gemut em ko ha perdi ke jingi penbai wa implement no ia katega wa de propose na duga khat khandes pak san popra lembaga joint inquiry dan juga joint inspection yogi Arthur League District Council United Kachar Mikir Hills na tipor mana karbi ang longkat ni waka Jet Hills Autonomous District Council na tipor man ke United Kasian Jet Hills teh ha cukup por man kentu le yogi pardok persnam ke yung em cerita sepo labang nang pelut man hodu mensin gi ini kelam yung chief minister yung ga Assam nebha haga perthai social media gat ni ye le uyo lamba ke lat perthai ku boru per ye gini gi kentin gi jingklam gi yung new chief minister te ine gele yung man penche ye phi gam gi nong chong chnong yung ga blok won yung elaka labang na phulut gam ju le gi pa yung chnong gi mukro ko wi wa ga mukro hi da ha ko chispa cepo ke jelam mekalea katwa ke blok wan dan em ko ha perdi gi jingi kelam wa wan ra biang eka cepo ga jelam mekalea te gani to gajing penche ge yi negaliang yong forum gan liang gi gi parlok sing balang te negale yong i hile kam forum wada e gajing ge krek lang man wa phi kam gi pardok parasnam waro la de em gi no gi jing ge ha gi cukup por la da de pen krai kate wa u e gi jing tho gi jing tar bo yang isu ka appointment don hi ni pha kate de yo jing tip yo chief minister dong Assam yo ka mekalea em cha Delhi te mana wan Delhi yo appointment te yo uli pen kenmu biang ya kaniga kamput kamsam odang sakte ni ba kat kawaman kate ya ka regional committee de form nadu usne mo de nadu ke sarkar ko de te kat tu man pen me biang i knang wa uyo yu pen de hagri san snem odang sa te em lagi jing kremen wa apo san snem odang sa ubai ni nu purusam kat kamwa i de terang dang nu di worok sikat tu meant for change to counteract against the answer of the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, which questioned by the Karbi Anglong MLAs, Vidya Singh England, during assembly sessions on 13 March 2023. Mukro village is totally under the Meghalaya. Since the beginning of the earth, Mukro is under the Jaintia Kingdom and under the state of Meghalaya. According to proposals to the joint survey of the United Kachar Mikil Hills and United Khasi Jaintia Hills on the 17 to 23 Feb 1958.